kubahereza ibyo byuma kandi nimpiga kandi kushaba abahinji bembiboye bihimbe y'umutindo abarwegitiro mu kibina cyabe cyarwa baceneka organic farmers zo muri Rwahirwe nto bataboneka nso omor district ya Ntungamo batunjire byoma by'umurembe okurwa mu government okubahwera mu kusharura tubire twine program yo kugira ngo turakwatagare n'aba irrigation scheme then turebe ko twokubasa kugira ngo twahinga umwanya gutukubasa kubona amamezi kandi tukaguma twayirigetinga obwire kubwa kuhindukaho climate yahindukaho umwiro bututayeteka tekire turukwinga tayipe turukwinga twinga na Robin 2 nambare short kandi ebihimbe byo nibigumire mbera na hati no bireba nubwo mushana gujwire konka at least hine kirimo kurebe ijo byaheza ko shoshora akibuka mu muze ebihimba oyimuko mukase shanga biri green osaka kujo mwazo shanga biri white so ni yena kubamanyisa ngo hata himwaki kareve y'umuruho government neza kuba supportinga okumarayo kandi neza kumuza munimwe nka agriculture office okuyabagambara na nebindi biliyoni byinshi embera yo bwire ko tuteganisa ombwire obwenjura ebihimbe ebi nitubyeza munonga konka kuhakujo mushana nko bunako bwecanda hate bihimba byitu bwijo mushana gukajwa biri kutandika kurabya hato radio ruragarka aba bakatongozwa ho mwaka gw'2017 okutandika kuhinga embiboye bihimbe ya Robin 2 kandi rumechirisa cha zinc na iron dero na bwanyuma embibeji bakajiha amashomero okwera abantu mu kukoraje hamwe na no mu kushoma ebyome by'abahinja babatunjire harumechira kwera bihimba kandi kikabitorana ecero kubibyara minzani 2 entundu bari ikomezo kwanakaho sori 2 hamwe na mashine rukure bihimba ahabwa TV West ndi Elias Ratugusa.